Hongkram Adorso Bajar Committee Ahin Pen Thengpi Arong Ki Asai Kedeng Difu Town Committee Hall Along Front Office Associate Seke Ki Unatuma Phan Kihok Alo Kepajir Denarong Higher Secondary School Along Rong Asar Amai Kepadopon Ada bertalong pen liberta thanbang thare harmony be non bertang ton pen arjikta West Kar Banglong Rongkhang constituency arlo Hongkram Adorso Bajar Committee along Jakong Nepai Creacy Ardi Hongkram Adorso Bajar Committee Ahin pen Hongkram Irui pen Kichu Ahiti along Thengpi arong Ki asai kedeng aberta kadno se pherang ke jeson hi bai thailang sopen berta nang pali Thengpi arong ki asai along kacha phapon alui sarpo aman pen kache tongdon Rongkhang MSC Horen Singh be arideng pensi som e pangcheng pondo halapu dongkamukam forest rank officer Don Singh Terang Zitami Thengpi Aklim Ki Asai along Manpeng Pen Chitong Dunsi Som E Dunlu Pinpur Me Pharo Krisir Kepra Trok Kepra Pho Aning Kan Pen Fisar Pusar Atum Hiti Adim Pupathik Pondet Pen Pining An Pho Kepra Kathom Arta Pleng Tanglo Bon Zitami Laso Hi Thika Chingtur Ahin Papi Dunhup Ason Nang Lasi Laso Hi Thika Chingtur Ji Aphan Pura Lapen Isi Kilang Mesen Adim Kepaman Ji Aphan Pura Bajar Committee Ahin Pen Thengpi Aklim Ki Ke Som Asai Sitami Deng Ponlo Thengpi Koan si munit atuma phan akinang sot ma puta mai along Clardak pen MSC Horen Singh be Jaipong so মানে এটা তাপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং বুলি কয় বহুত ওপৰলৈ উঠিছে যাৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে নিউজত আমি দেখো পেপাৰত দেখো যে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ বছৰ ধৰি যিবোৰ মানে সাগৰৰ কিনাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বড় বড় পাহাৰ এইবোৰ পাহাৰো এতিয়া গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং মানে পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰাটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আৰু এই তাপমাত্ৰাটো কিয় বাঢ়িছে কেনেকৈ বাঢ়িছে এই কথাটো আমি সকলোৱে জানিব লাগে আচলতে পৃথিৱীখন ইমান সুন্দৰ আছিল কিন্তু মানুহে unintentionally Lapen Hiti Atowar Sitame Kimesenji Aphan Lamchak Chipi Pondo Anparta Lapusona Sai Kedeng Thek Lapen Radatum Angnu Thengpi Arong Ki Asai Kedeng Pon Theng Apot Dongkamukam Forest Rank Officer Don Singh Terang Pen Kurwang Tu Pi Pajir Pondo Labang So Amai Long Kache Tongdun Bajar Committee Amai Phu Sonjoy Dera Chunbang Dimbasar Boro Hongkram Arong Asar Pen Chenglok Hongkrang Aradatum Chetong Dunsi RD Pidun Renti Difu Basic Academy for Building Lifelong Employability Limited along Chiklojon Phokepra Trok Asanson Seki Untang Atumaphan Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Pen Kihok Alomati Certificate Jakong Nipai Crazy Arni Pajir Pontanglo Difu Rong Supi along Kido Town and Country Planning a Deputy Director R Rong Hangpensi Lasuk Kihok Alo Ron Siki Untang Abangpu Bangpi Atumaphan Kurwang Tu Pajir Siki Ketan Abangpu Asik Rahman Lapen Skill and Micro Enterprise City Project Manager Brojen Rong Pharatum Kihok Alo Keronalong Chitongdun Karbi Anglong Alongta Armuka Chijengpen World Population Day Jakong Nipai Crazy Arni Catalan Naberta Kadnews Along Berta Nangle Karbi Anglong District Health Society Ben Suminda Armu Arni Mate World Population Day Talondun Hemdun So Kabuche Aputhak Rod Aphan Kapachini Ji Aphan Pura Difu Civil Hospital Pen Difu Post Office and Armu Chijeng Okpran Mate Medical IEM Khonsing Rong Pipen Kangpu Pon Armu Chijeng Along Trinity NGO Along Klembang Pubang Piatumta Sayamu Along Chetongdun Non malam sopor pan bertamu ington ponik sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে
জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dihina mupi putot bertalong bangtulu. Dengaw Higher Secondary School asahem along jakong nepai kreasi arni. Anaro porpai krihini aporpen. Rong asal amai ke patopon eberta kanus along bertanang pale. Kedamtang arni panjuri kusaria rong along alam kipen. Pinaan amunit atum sarpi sarpulapen usuk kibikiti atum kapire pen ametang ahemarit. Pini arni anta kedoklung apan kasiksak dokoglo. Lasojok karbeke doan atum penta kimathadun kinangkok abuthak lapen bangso alam ki apang kepang thir pon pameji aputhak si mailong karbianglong hampang krikethong atum chingrum pen chingki chingwai ponsi isi committee seng ponlo labangso committee ke sengalong ke amaipu junasing teron jakas pen khorsing teron KLA maipu suren kramsa borsing kro dhonsing ti KFA pen samsing hanse tinku ingti KSYC pen Prokas terang CC akumiti rongasar amaipu rupan hanse thanbang ahin pen doneswar teron pansing kro niasing singna budho terang bipul tiso jorsing pe lapen ongdung karbike along manpen kedo kethe keding atum chetong dun pen mai RDP dun mai ke paman pon along chedon sar pen den arong pen kang thilang so an aparman lamki langphong pen kepang thirji apan committee sengpon lo labang so amai long Ramsing Kro, Jorsing Be, Ronjit Ingti, Sukuram Be Lapen Babu Timu, Atumapan Bidisa, Mensing Be Apan Chunbang, Tengkursing Rongpi Apan Dihin Rimbang Lapen, Longbini Rongpi Pen, Chenglok, Kadokowe, Bang Plikep Rapo Atumapat, Krembang Pu Pekponlo. Diopani MAC constituency angkang apar Diopani adolong kahino adim tongsikot pen kacheleng long jiaphan chek adolong kikim kerang pon jiaphan adimalong Diopani VDC chairman Sonjit Lekhe lapen Bipin Indowar BLCC chairman lapen Ari Senghotum kahumri dam Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang lapen Diopani MAC Mukut Mohanta atum kaping khat pon ateng nonamat prapchin pen labangso adim along chek adolong kikim kerang pon jiaphan lamtai kipi pon ateng Diopani VDC chairman Sonjit Lekhe chepari deng dunsi apor ateng pen kaping khat pon jiaphan dolong kasela pon jiasai deng pangcheng pondo labangso adolong kikim kerang kepatang pon jiaphan hithi roi pen patang pon vek jiaphan ta roda tumpen chethan chingwai pon longlo Diopani VDC chairman Sonjit Lekhe kahumri dampen radatum aningalam chepaklang dunrenti anparta Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang lapen MEC Mukut Mohanta Atumaphan VDC chairman Sonjit Lekhe athengno kachoro alam the kapajir pon pado Ada berita bangla pansi kangton panilo demi thakme kardong